angka dua huruf sin dengan huruf H. Jadi huruf H dengan huruf sin. Jadi lai bilang siaga huruf sinna ya dua silang paero kiri kanannya ini dilato siaga huruf H. Jadi ia komele huruf H nana ia huruf sinna jangan dia tidak berjamaah. Tapi ia komele huruf sinna daripada huruf H nya aja jangan. H itu bermakna khair, makanya sedangkan sin itu bermakna syar. Ia foto mak bicara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pura nangan-nangan itu na pengalata. Nabi ta nilaw khusus riolo na pengalata sa rekomengi umat na ipasalamat dan apa yang diminta oleh Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Narima kon narong iya kotoma bicara leken assalamualaikum kaya kongi jam-jamang iya reda ibadah iya najancini alimalabina Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan keselamatan denok kolino bawang tapi juga dia di akhir. Ternyata dari semua ibadah yang tena sorokong Allah Ta'ala lori sininna atana angka keistimewaan khusus kita umatnya Rasulullah, keistimewaan terutama ia ibadah yang keijama. Ternyata pura nagariskan ni Allah Ta'ala bahwa inilah ibadah sitonganna pura najama ni nabi dioloy tapi ia lemopi untuk umat na nabita. Jadi mega tu pakasiang sitonganna tanya ibadata tanya ibadah istilahnya tanya ini ia diolok pamulang nabi dioloy termasuk Nabi Musa, termasuk ibadahnya Nabi Isa, termasuk ibadahnya Nabi Ibrahim. Ipang meseng ilok ko Nabi ka. Jadi naro kanjak na to Nabi pacakuran. Nasaba ibadah yang diberikan nabi-nabi terdahulu tetap menjadi syariat untuk umat Nabi ka. Walaupun nanti angka 2 telu ibadah dia nani pilok. Sebab memang dia namanya tujuh syariat lo koridu. Tapi angka 2 telu ibadah memang syariat nabi-nabi terdahulu menjadi syariat kita. Puasa sampaja sunnah, padongan, amalan termasuk zikir nabi-nabi makjuloi, permohonan ampunnya Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh. Kemana piala maka kesak nanti istilahnya. Jadi kaya na baca Nabi Nuh niat dampalnya kupong Allah Ta'ala kaya na baca Nabi Yunus waktu na namak balik kaya na baca Nabi Adam niat dampalnya dosa na kupong Allah Ta'ala kemana jalan umat na Nabi ta pakaian Nabi situngan lah pakaian Nabi iya ro nabaca Nabi Adam naiterima toba na kato kuasa Nabi Adam nasabari na mapacimanang sinina atas salana iya na tu kuasa kalung nasoy lalan na siulang ni biasa ni ayamul bid kuasa mutih yaitu puasa putih kuasa Nabi Adam waktu na ya den para lokolino na puasa kalung nasok tengah ulang 10 telu 10 pas 10 5 umpuna ulang ni yan na ron na puasang Nabi Adam kalungas so nasabari na maputi mana ngalili na mapacing
mancaji sarea illa koridi maka dia nadikta nigi umak ko mapuasan ni alungas so patanga na ulangi pada ko napuasan ni siula bujur. Yan na ro yasa puasa muti maka daki saumin ayami di magi niya sa puasa puti nasaba iya na ro najama na di adam nakpamapachimana nga lelena uli di sini na desa. Jadi sitongan na ito puasa talungas so patanga na ulangi puasa toba. Tapi dia na pada sampai sunat toba na pacing ni matoy pala gado sa ni mato. Jadi ia ko mapuasa sa ning Kamis dia na pada. Dia na pada. Katoto tao mapuasa Daud. Siya sumapuasa siya subuka. Siya ko mapuasa ko siningi buke ko salasay. Manre ko salasay araba kasi nagpuasa. Jadi puasa Daud, tasyesto ni palawangan na. Maka dia nabita puasa Daud itu pada kumapuasa ko sa panjang masa. Apa natin ito nabita mapuasa mataruki. Paang kataw na muda taw mangulok ko nabita makala. Ito si kaya mapuasa mataru. Maka dia nabita saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi dito puasa mataru ya. Jadi betungan na. Jadi itu ya rogamay na menjadi beban. Tapi akong kataw melo jamay nasaba na ko dila da iha silahkan tapi pasti ang kaaso ni harangan mapuasa gaya na hari lebaran dengan hari tasrik harangan ni mapuasa na ro nasabari tatta ikomeki mapuasa si tau bujur tatta ide nasaba ang kaaso din niya puasa tapi iya ko tomak deke ngagama iya ko sampajang sikiri puasa pasidakah padahal yang mana ni fungsinya padahal yang ia sampaiannya komunikasi langsung dari Allah Ta'ala jadi ia ko mepet ia gagai macayo istilahnya sampaian apa ia ko pak doang sininggu pinapelaporo toba makoto tapi ia na tumas sampajan na ilanso talaporo. Jadi itu ampai kong ka masalah sampajat tapake supaya dia na tajam. Iya to na to ampai ang kayasa sampaja sunna istihara, sampaja sunna toba, sampaja sunna musafir, sampaja sunna hajja. Sitongan na di sampajangnya kak dong. Cuma iya rodongnya terformat maka dah makwa cara na ijamay nawat ditembus para ko si runtuk Pak Bupati ang kaprotokoler na maka da iya mulai o ko kumalaporo makwa cara na napawa ditama makko matito sampai yan ina to ampay ibuka ina sabak kata bere itu ina sabak bere salam jadi ang kapamulan ang kacapa na isaliwan na yero tanya sampajang jadi natupura kata bere kami sampajang iya pa ito natatuto na reko premat beresalang isaliwan na beresalang itanya na sampajang jadi ya koko ki isaliwan na beresalang yang nilaw doon tanya na ti sampajang rewa ni mantigido biasa yolo na kata dire itong nilaw doon tanya to sampajang jadi ya komelo ki mangilaw lanso de na pake wattu lanso malaporo sa talatak din gangka sa balong beresalang yan na ito ng kataupan rita tatapkan ni Henry Mangilaw ya kuibay ko iya ka na budwa iya ka na sain elit parti sinampa o koro Mangilaw idi mi po musompa idi to mi po Henry Mangilaw tulong ang ilaw ni okor aja nalapakan ni lila at to ati pake aga to makatay na to masampaya kan kasampaya sunahaja to okor ni ilaw Iko ni roto mangilaw ro, aja ni pala-pala. Kung sampaja sunna haja ki. Ya ko sampaja sunna nilaw patunju o kumatiro ilaw. Ibaca niya kana abu dua ya kana stai, to mangilaw na. At to ati pake. Ikot talinga patunju, lalangati ro. Dahil nalapakan nilila. Ang kagi wakatay he. Ilang. Kemudian wala doli sebelum menganing
Kemudian oko suju baca kurangnya maka jalan. Metet aku kira. Dia nama riga tu malampe suju aja nih ya rojek makan kata lu ide namoh kaki itu baca apa iya subhana rabbiyal azim si baba subhana rabbiyal a'la itu pak dona resep deh dua tahun itu onron lega dosa ko mas sampajan oko hak desa apa dua tuh onron non ritari ko Allah taala dosana atanna ko melo mas sampajan ukui ulun nasibak ko salangkana iya kue udue tak denna sibak ko salengke tak denna nare kotor rokok sibak kotor suju ina tu ampai kotor pernah sampajan marina pati nak ding kotor mari pak mau sampajan il ko sampajan mapati-patu apalagi ko sampajan mapatu ya ko mapati-patu cuma dari mana jawa ko mapatu di itu orang jamai jadi ya ko sampajan ya rasa kamu itu natu lima sampajan mo tidak samanah angka baban ko deni jamah samanang pupak tidak dingin mata nak menatuh di sana pura jam samanang kalau gak ukuah tak kale itu dosa memang tu ya tu jadi ia nak tu tahun malah pakai nak di mata dah ia nama rejek bisa dipakai nak dita nama sumpah pakai nak dita asam payang ni ia nak tahun malah dasar angkat itu beban lagi patut tungi asam payang ni maringan itu kupura ia nak tu makan beban hidup itu sempaja palagana tapi sampai jatuh ni aja tersampai sempaja ni pada kau masasa ya kau masasa nama kanya mau bates sesa ima pacit yo pukul pertama bali lo jadi puta ni rakui angkam ni sama kilo jadi ro sampaja ni pak bisa dosa kau sampai jatuh ba iya sampaja ni matutu mancaji pak dono makil jadi pakai kesahaya tapi aku kilalan aja nih saliwan nah pak mega tau pura tima bersalah na pamilodo ay terlambat ki ang kami mamuhan desa na makadayi mo rin na sampayang bakdal maktubah itarima dong tapi iya na to sampayang dua puko ang kacik di amalan narantai tau pandrita pahit may ukilalan na kita dito na maripa upake kati biasa upake nakpanitaw pandrita na pak guru nga sah malumo na pak guru aga iya ridi ko to masampajasun na istihara manerito makada koromatu cara na patunjuk na pule katulu-tulu garo atau teko pak mega tahu kupure masa pejasun na istihara bingung mopi asa bisa kada ke gau pite na pura aja masa pajang atau lima komunyi itu angka patunjuk na pak guru atau pandita pahikmah usah paha desa na diruntuk maka laitannya amalan ulama ni iya apa angka kita hadis sa ubolai labdin na ratu na sa buhat desa ilalan na dia untuk yukro kai amalat tau panritan ni na amal kami na jadi na pak guru ng santrin na gangkal itarima hindi pacaramay kana pulo ko tau panritan kato ko kita agayaro nagabungkang ni dua amalan sampajasun na istiharamnya napasibaway istihara bil Quran carana mas sampajasun na idolo don raka sampajasun na istihara napanalik Quran na langsung na lakbar Quran iya dua halaman kiri kanan to nabilang ni hurupu na ang kedua huruf sin dengan huruf H jadi huruf H dengan huruf sin jadi lay bilang siya huruf sin na yarudol silang paero kiri kanannya ini dilato siya huruf H jadi ia komega huruf H na iya huruf sin na jaman dia tidak berjamang
Tapi ia komedi huruf sin daripada huruf haknya, ya aja menjawab. Hak itu bermakna khair, makanya. Sedangkan sin itu bermakna syar, menjahat. Jadi ya kung kata letu kiana ta nay purania sampayana don rakani buka koran nay bilang ni rupijina terunon ri tak buka huruf sin na lay bilang. Nah ni guys huruf sin ya huruf ha aja na menjaga. Jadi na to tajat petunjuk ya rumah kadamaga rumah tu ya bang meniri bilang. Kata tu biasa pagol istihara bil Quran, tapi itu istihara bil Quran dengan to masam pajak macam tafsirkan. Jadi sepi makna makui maknanya. Yo ko ye lay bila bawat ni hurufna. Ya kung kagaga may jama makna neki mabuka toko, neki magang, kataw niyo kerjasama. Tumasam pajak sunnah haja na doon, sa pajak sunnah istihara na doon raka. Penghupuna rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua kulullahu katalu. Napa ibu kara Quran ini akan dibawa ibu kara Quran di tengah-tengah ya naruh dua halaman ini bilang isapa huruf sinnya dengan huruf haknya ya komedi huruf haknya ya sinna pejukan isyarat itu makanya tapi ya komedi huruf sinnya daripada huruf haknya aja nang jamin jalo. Maka dari kepada pada ustaz itu kumpul itu ya jama-jama mak balik dia musyaroh dia musyaroh itu dia narogi tapi makoto itu iya rona pak guru atau pandit apa hikmah dalam masalah istihara imagine ya pak guru nangi nasaba iya macawe sampai jangan dipakai. Dia namuji na setujang itu sampai jasuna istihara. Apalagi mencari macok belum tahu. Aja nanya rokoi hati kita makarya makaja ya pak ya tuh punggawa na si bana nak guru na tak nak guru na makara makaja punggawa aku. Iya ko tahu na Prabowo pasti na sanju makara Prabowo makaja ya ko tahu na Ganjar tak tu dapat makara makaja ya ko tahu na Anies makara makaja. Ini kami seni kanjak nate masuk ke mencipunggawan kung Allah Ta'ala ya ko taulino na tuli tak balik-balik mo ha ya matau makanjak ya matau masalah pada mo ini ya matau makutu ya matau malelang siapa ni talin ni ilaw ni patunjuk ko kung Allah Ta'ala makada melo kikipite tau maparintahin Kalian nggak petunjuk kok, kaya nama kanja untuk agama musibawa untuk negara. Asal kerja sunnah aja, tak istihara ni apa ibu kara korang kode tulis. Ia nak tahu kara kita bilang, tak ada cici ini, maka dah kaya nama kanja. Datang rumah tu pasangan, kita tak ada cici ini. Ya maka dah iya ni ya maka kanja. Ia kita naik masuk ke surga di maka mana ya rumah tu. Maka dana pura na apa masa paja nilaw patunyo okoy di nanya ni Roma chan ni opati selesai dia na malante pakutana yo poko makalaki lalo makala makanya pasi ripumana yo lito ni lalo ni tanay makala ni egang na pakutana ko cheki ni ga pakutana moloiki tampasan relok ko ang Allah Taala jamang-jamang apa ya ko ang Allah Taala ka din na nakutanan ni namatik mo tu watak kali yo ko sermon lima kali pura ni masam paja yo pokok pikir kan de nanya tu ko akalangnya dari satu ira apa ye pada sangi pak setiap pura ki masam paja tahajud ko idi ko masam paja tahajud ki asam paja sunnah istihara ni menidun raka setiap malam aja lang kapag masalah na paki masam paja sunnah istihara jadi wani-wani ki masam paja sunnah istihara supaya iya ro jama-jamang ni sesuai melo ijama ko ang Allah Ta'ala na jalo kami jama-jama yan na tutaw pandrita jalo nasa de paujok ka jolo de tiga papakedo ko nasa wani-wani masam paja sunnah istihara nega ko taw mature ro na de na wani-wani na masam paja to liatin na ni natanay ni makiro to
Iya penting sampaikan ini. Jadi itu sholat sunnah istihara wani-wani itu gak usah kena kanjana magi na wani-wani na sama angka tu melo jama kosoy iya naru ilawa patunjuk kumpong Allah Ta'ala tapi tira na po jama-jama iya mak baraka elo korea na wad di mapedeke lino akhirat iya naru aja na kada ay asotopian ni naman itu aja di jama sih be ilaw ki patunjuk supaya setiap hari harus jama-jama itu mengikuti tuntunan agama. Betul kan lah. Puang Allah Ta'ala ngatuk bimbingi. Ya nak tunang tahu tulialin isyarat. Ya kumarepa inajama te sampajang ni tuli puang Allah Ta'ala nonroy malah patunjuk kumelo setiap harinya. Tetap kong kagaga melo nalani angka isyarat. Nasabak makari puang Allah Ta'ala we ataku iya hapik narenuang ng matoro kang jama-jaman na. Magaya kong kapunggawa to. Latupi maka ada punggawai pemasuk maka dia nak mujama aja nak mujama ni. Iya nak Pak jadi Pak tali alita ata hamba. Iya sange hamba ya to ko pungi. Aja ni matorokan alita jama-jama pasangi pungi matorokan supaya jadi itu jama-jama ni. Apa itu ini sampai madari mereka kagak salah-salah apa ini matoroi. Ika makiro italingi ko Allah Ta'ala nalirang maturugan ito carana tasarahkan nila kolin abo sewaki istihara istilahnya sempajang ni langsung tu yaro kemudian yaro nabita degaga nabi ialing otoritas ibadah biasanya otoritas agak di roko bicara gina ialingi kuasa ukupuang Allah Ta'ala mapunay ibadah iya ko najamay umakna wadin alena malingiliti ang asalamatan iya ko nabibarahin degaga apa iya ko nabibarahin tu parentana puangi langsung degaga parentana ibarahin puluk ko puangi langsung na panasurang alok umakna Nabi Musa di Bani Israel makotoro langsung perintah po dega gaya rumah kada Nabi Musa masurang ina po Allah Ta'ala maha na surang untuk nabita angka yan ito nang kaya sa waji angka sunnah puasa Ramalan ikaw waji angka puasa Senin Kamis angka puasa kalungas sulalan nasulang ayamul di sampajang angka waji angka sunnah maka dani di ko sampaja sunnah namori ni jama yung po ya waji ikangin rak maka dati kangin rak iya gede itu cocok sa tapi iya po ya masalah apa iya po sunnah pak iya na to papole syafaat iya ro waji iya na to papole pamasa na dua nilalang natin na wat ditama suruga tahu ya masih atau tahu ya syafaat ya tiya ampai upau maka ada aja nata manawai suruga si neraka aja nana ya kebenaran maliwang ni ko ya kita nawai suruga maka ada tamamo suruga tanda urus sate itu iya ro tahu rusuk pikir jangan na tololongan syafaat si bawa tololongan pamasa apa iya minta dua wat disalamat sama suruga apa itu suruga hadiah nih makanya iya ro syafaate ukui nadita yan na to ampay-ampay asang otoritas ibadah sunnah maginang kasampaja sunnah ilo na subuh ang kasampaja perlu ya ko kuiha desa eka makada ya ko kurang sampaja perlu na ang kasampaja sunnah na yakin pilitan tapahamu maknana makada ito panrita pa hakiki patasaw po biasanya makada ya ko de na suku sampaja perlu na kurangi ang kasampaja sunnah na betungan na ya ko tanya pamasi mulolongan angka syafaat yang penting masuk kerja sunnah kan sama kira kenapa wajar yan na to ampai perlu ya to sitongan na sampai sunnah agak beda na sampai perlu sampai subuh si bawa sampai sunnah na niat na dito pada may cara ya mati baca ko to rokok ya mati baca ko to suju
Ya kini makanya ko sampai sunat ya baca kotor rokok ko sampai perlu ya baca kotor rokok dia apa ada tuh makanya beda. Nah niatnya tuh bawang pada mi kata beda pada mi sujud pada mi beda salam. Itu kere. Magina beda. Niatna nasaba iya niatna sunnah ko sampai sunat demi na melo ko Allah taala pada ya he. Apa ya lengi otoritas na dikta. Maka angka musurangan ni umat Muhammad na jaman ni leten na yero syafaat yun tu ampe maka kepada asam paja perlu kumujamati sunnah yang kotanya pamasewe itarima syafaat na panadik tamatu muala yang ikodemu jamai sunnah marah di ketulolongan ni tetapahan ini penting Pak ni kata baca apa ya Pak Ustaz yang tahu dia salah-salah makanya ko sunnah ikerjakan mendapat pahala ko dia jama dia nama rigaga orang tu nama kutu tahu dah saya tu nama rigaga padahal rogi dia yang kita melo mak bicara hakiki maka asam paja perlu ko mulolongan pamase asam paja sunnah ko mulolongan syafaat ya ko melo mak silampuna tu orang mak bicara silampuna asam paja subuh ko supaya angka pamase mulolongan pulih di Allah taala Jami sampai sunnah yolona subuh supaya lolonga kau syafaat boleh nabita. Nah ini itu teh dua salama kama suruh pamasi sih syafaat maka dia Allah taala dia utarima sampai jana tam umat atakku Muhammad maka dia nabita utarima ni sampai sunnah na ko. Jika makilo. Jadi maka dia Allah taala petani tersuruh kana sebab syafaatnya. Angka tu maka dia Allah taala iya petani sebab pamasi ku Muhammad. Jadi angka tu tahu salama nasabak pamasi, angka tu tahu salama nasabak syafaat. Ya ko cik kita jalan, cik kita renung. Sama kilo. Cuma ini ko Allah taala mapune hak prerogatif. Ini tu ampe makadaka. Iro nabita. Angka nakala sampai jangan. Angka tu sahabat kala itu sampai sunnah subuh. Pura mani masa sampai subuh na pada jama pak terlambat. Ia naronala dasar tempat kita makna. Ia kotuli mu jama memang mui sampai sunnah ena tako angkanan kamu tindro. Ede na mereka kamu kaba. Yo pumi ko mapatu-patu memang aja nah. Betul kan ko mapatu-patu maka energi kan kita lungas sumuja mati kan patangas soai. Aja bana mo ni ko bisa mui musalai. Yo ko de memang to nang kamu salai usahakan ewat di semua kaba. Semua salat karena sampai sunnah subuh bawah. Namun sampai jadi kiri angkat palaba namun sampai jadi sunnah yolona loro pak ya sampai jadi sunnah yolona loro pura na nakaba nabita sampai jadi sunnah yolona askara pura to nakaba nabita mak bagi rampasan perang harta rampasan perang nak bagian natako de na sempak mas sampai jadi sunnah yolona loro na na loro istilahna mas sampai jadi jadi yolona nabita pura mani mas sampai jadi loro napa na jama angka tonang ka angka tamunda dena sempa masa paja sunna yolona asara langsung mani masa paja asara pura mani masa paja asara na pelau oki bolana Ummu Salmah indok salamar Ummu Salmah dene na bita paling macoy umur 60 na tahu umur na ipubay ko na bita tapi iya ara ko 60 na tahu umur na desa na pada coa tayo di laugi no apa iya teh yolo malampe-lampe mana ngumurukna iya jadi iya ro kon 60 na tahu ngumurukna iya kupat kita mata di makok padan kupat akulo ito ngumurukna jadi itu Khadijah ku bayi nyoko na dikta umur 40 pada mau pa gitu kumakun re 20 tahu ngumurukna kumakokon iya iya, pada mau apa ko 20 tahun, yo pwede ko tumaka dapat 10 ni tahun umur na ni mamulan ni makapulo. Ito, makal lady. Ito, jadi yo pero jadi yero na ala dasar ro. So panditero, jadi ya sunnah pak sampai tahajud ko may sampai sunnah duha sampai sunnah tetul masjid syafaat letes syafaat mana niya tu. Iya. Jadi aja ngecik di mitaran nuangan aja nok kumibas sampai ja perlu alat sampai ja sunnah salai paten tele istilahkan itu toh pandai paten tele menutupi kekurangan betul kan ya kotannya apa mas sejak tumulolo syafaat pak toko kormak dan nuangan apa kan lo mutama surga mali na tu metama surga na sabak okirolo na dikta
ya kini uki neraka na kita na dela to melo suruga o kumana na neraka melo na ukunya suruga na kita to melo lokor to melo lo si bawa na kita yaro onro nga salamatan ina to ampai ang tapat tareka patasawpu al-hal nisan tanya al-halal makun rini usani ya rumah kada namo uko ka naraka na taro ko ng Allah Ta'ala na rekuko mitiro na pamasena uko na Allah sikungan na iya bahasa ini dinawat dipahami bahasa syariah dinawat dipahami bahasa syariah nasaba iya ko bicara makiro patareka dito na pasiliangan nilino akhirat ko pacalang tapahamo masuk na makuye misal na makada namuk ko ka naraka na taro ko ng Allah Ta'ala ko na masimuka din na marigaga betungan na namo na paturungan nga pacala ko ng Allah Ta'ala ko lino na pakanay ka musibah ka naraka yato tapi iya ko iro musibah man kaji pamase din na marigaga daripada o ko ka suruga na taro na din na masika betungan na nalinga dali tapi din na puriyo ko ng Allah Ta'ala itu bahasa dunia bahasa hakikat tapi natarik lo kolino ang katutu bahasa lino itarik lo ko hakikat jadi ya ko patasawpu mak bicara tapakan yakini yo lo pangatata aja natak kali itu iya jadi radia al adawiyah itu wattunna itanai makre radia al adawiyah namo ko ka naraka nataru ko Allah Ta'ala nariko sibamu ka pamasena yaitu upolyo betul ngana namo ukui pacalang namo na kan nalasa kamakaki dinaraka na kan nalasa narik puyero la se bawa pamase na pulyo tapi ya kok daripada uko ka suruga na taro tapi de na masika aja betungan na nalinga nale tapi justru de na po riyo ko Allah Ta'ala maka itu hakikat bicara hakikat naga telok kolino angka tutup kolino ga telok ko akhirat jadi itu ko angka makada waktu na itanay angka gi itanay makada de ka gaga pa iya tige idi kaya waktu na to si bapo ng Allah Ta'ala iya ko lahiran to si bawa ki apa Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum kamana sa dalilina tuliang tay ko ng Allah Ta'ala si bawa ito kenro kumonro bahkan wallahu akrabu min hablil warid ya po Allah Ta'ala lebih macali na ya ura along betul nga na aga pamamasina po Allah Ta'ala din ang kanalap pa o pwede apa sisa mi bawa jantung nesto mati iya bawa oksigennya din ipake ke tumanyawe terlambat bawa si di menit to mati iya na to na di pamamasina po din ang kanal tumasarang cuma peringarannya itu mabela jadi itu tahu mabela pulih puang Allah Ta'ala tanya alena mabela alena mitah kalupa ya sani mabela na dinang kana mabela puang Allah Ta'ala tuli angkay pamasena pwede pamasena pong dinang kana mabela ini dina to maringara ya sani mabela yan na to ampay yan na maringara tayo macari ya ko din na maringara mabela jadi kaya sa tahu mabela puang Allah Ta'ala tahu din na maringara mah kade guru ta profesor doktor Nasaruddin Umar o cara mana iya komelo ko si bawa ko ng Allah Ta'ala ingeran si bawa no to iya Nikodemo ingeran itu de situ si bawa tapi de itu nama bela pamasena tuliang ka jadi carana mah kade guru ta iya ko peringeran berarti tak kalupa balin na to iya ko paringarak bali na takalupa jadi itu tahu maringarangnya tahu patah kalupa itu ini analogi na guru tayo makanya yan tahu tahu maringarak berarti tahu patah kalupa ya tuh apa iya tuh niya sa tayo maringarak ko pwede takalupa pada di makada lawing ngarangnya kacamata aku padahal nalupa ini yun na itu na ngarak oh ang kay goncing to ko pwede ngarang berarti nalupa yun na jadi itu tahu mereka tak lupa ya itu tahu mereka maringerang kaya na tahu dia na tak lupa angka yasekna merasa diawasi oleh Allah jadi itu biasanya takwa bukan yang selalu mengingat Allah tapi selalu merasa diawasi oleh Allah
Saya coba jadi. Yan na to ampay ko tumasampayang mo dala na walingi. Ito ka na tama na dito suro eh. Tama hindi? Siya kapiman na. Wah ternyata tiyan na po. Tama nih. Pas nih. Jolo. Ante. Iya na ipake ko to mas sampayang inade na to puro masapa. Jadi iro ko to mas sampayang aja na iro ipake makada hindi sapa ipo ng Allah Ta'ala. Kami kato ko mas sampayang ni alin na sapa ipo ni. Menurut Allah. Malalamin deh. Ini kata makro. Yan na taw nadudungi alin na. Allah. Masapa. Yan na kung kataw maruk kaliwat China. Anak-anak maruk kaliwat China. Nasa pagganggu-ganggu. Dia na to husuk. Padahal na mo din na maruk ka na na ito na husuk. Alasan ni. Ito. Kaya din na masisa. Aja tasapay. Tapi iya kibawan ni mahikati. Kita masisa to. Aja na hindi lo sapai. Ya kibani makadani taka. Nasa pamatay. Wahuwa ma'akum ay na makuntum. Tulian kay si baway ko kinro ko monro. Hindi aja na tasapai. Ya kibani makadani taka. Selesai. Makagay kong ka-CCTV to. Nang katao ko riya sa kantoro Nang ka-CCTV. To ya kiban na makadani taka. Mukha ko punggaway. Yung po ko may kisapai. Tuli ka gili-gili. Kita mukha ko. Ano mukha ko? Yan na ito pasampay ang makay ka gili-gili. Kita coba nih gare koto soli yakini makadanay ta po ng Allah Ta'ala nangita ka po ng Allah Ta'ala roko nang kalinga ka po ng Allah Ta'ala makbaca yan na to ampe Abu Bakar Ramadodo misadan na to masampayan hindi na landay makanamagit na di na mataro po ng Allah Ta'ala na motto atik kumi betul nga na milodongi makoto mabici-bici mati nasa na motto atik kumi sa to ayan ang pasui sa anakku naganggu siya ti matutawi nasa si kita ka puji-puji yo po umar nalakda sisap kan nalakda ko milaw dong pokok na nagora maka de mali matahari ko pong alatan nagora de maka de umar supaya iya rosetan lari made si batau cakar lu dua moto nih jadi dua-dua nawan dihe pulut kuminyak nah jadi kung kataw masampayang nilodo na maraja-raja sadana anak guru na umar itu yan ang kataw ima nilodo na mabici-bici ini anak guru na Abu Bakar itu sa kadaga dia nasa masawso niya tapi iya taw makiro yang permanen mo ko nadita aja mula dari kumar penono cek de sadam ye ko Abu Bakar pendre-endre cek de sadam supaya nangkalinge tahu kamakiro ye tu makan jaga gagal lo tengah dia nama ada itu nama dodo sisan ini narunola imangnya rumah kanja yang penting yang kalinge kumangami pak katutu iman nilodo ngali na mina patuju de na paring kalinge padahal tongkat tajam maka ketima maka sekte angkanya makmun na matajan na tuloy kamu perun-perun lada pakai ini nang kalinge makmunnya na mangamin apa ya ko to patapulo to milaw doang angka ko tuwal dinasa na bitan o gana ipatapulo mak ko si pulo ang kana walyo ko tiyo ko milaw doang ikarima doon na ti itanya aja tak kada imang ikarima doon awat di gaji jamaah tapi mangamin na pa siya curang iya aja na pada ustasi ko milaw doang na pimpin itu belum tentu ustasi tarima doon na pa namo ustasi nagato salana jadi gitu paham ya saya kira ini yang penting saya wasiatkan mari kita melaksanakan sholat sunnah isyraq waktu suruh ini makan jalan ada pengajian ta yang sigitan na sabak ko dinalay subuh Jumat iro na subuh Jumat iro masampajas sunnah masampajan ni ang kadua surah isunna ka alif lam mim tanzil si bal insan itu sunnah ditanya sujud tilawah sunnah kebetulan yo ko alif lam mim tanzilu ang kaya saja jadi to sujud ang kapot 50 kali dina al insa alif lam mim tanzilu ba mina baca asa malampela dai maka dai tau panderita papiki aja banam jam ko jam 70 pada ni ko deh apa yang sunnah itu membaca 2 surah tapi engkau mikir di mana kekurangannya kalau masih ada kubur ko ni Jumat ya menurut kekurangannya dina program kan masih janya tuh hari ya
Pagurusuk na jolok lah. Subuh pinarewa. Saya kira ini yang saya wasiatkan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.